Ibara amama, ibara baba, ibara awabe Afrika sokwe agudati soro dali mochichi be Afrika nandembe sondaliti akapati asangoteti kota biso. Asangoni na molongoni igudati fanala so kozubini bia pakara Felix Moluwa agudana ndapele so bikwa useiti yamba na kubuchi kusalati luso silo kenando tikundu titambula tikodo sisiti Suisse na kodo sisiti be Afrika so aiki pakara Pierre-André Page. Prise de valeur watibu dali chasango. Ko je boyinga mukunchi gouvernementi be Afrika ayambaranda pesuna kubuchi kusala tilo amini agene so ngochala ke mingi so na lini Pierre-André Page so lo eke mokonzi ti badalizo ti kodo ti Suisse so lo kina tamba chikusala na kodo ti be Afrika akuta tene mingi asigi na anti patata kutazo se sombrimbri na ando ti tene ti a kapati sorongo azo so alondo ti ona kodo ti be Afrika tene ti konomi ti kodoni na a mosoro so lo eke na ni si fadali michi mulegi na lo ti mai doni meni teresola pika nga patrandoni ake bungoli na ndo ci tonensi ani michile kere gereti yamina kamba ci kusala na legi ci tenti dingo buze na popo ci koroti be Afrika na kodo ci Suisse watu kwaso aga na koroti be Afrika na terecha la lembe ci kodo ci Suisse so loke na dalangu tilo na bageti Yaoundé so lo bando na ndo ci koroti be Afrika Suisse aike tutila ko nduru ci inga aiso se ke tambula na sese be Afrika kota tambula ci kusala so amulege na kodochi Swiss tigajifa na akuta kodochi be Afrika so ala kenduruti zimile yangati kapati kusala ti maboko na legi tenti maingo konomi aiketene sos asigina yangati pakara Pierre-André Page na sigingo chulu na pikoti pikango patrasu Ngana mbagi akapati akusela ti bengolingo ti awa fangmanga na awa dingo mbanga ti kodo ti be Afrika so atamla ngina ina ti alango so a on agudati kondani biri biko oko na gbele ti ngangu ti lo so si lo ke gbeni bia sabana do teneti dingo mbanga na kodo ti be Afrika so aiki pakara Arnaud Dubayo abazen tinga tembi mi na doni Obed Koyamele. La séance est reprise. Na pekoti kuta bengolingo so awa fango mbanga kuta titene ala sigina a recommandation so abatene titene amuma boko na ala na ligiti akusala kwasusi ala kisara ngati tene agbion yati dongana si ala kisara kusala ni si amuna ala ayeti tene ala sara na akusala kwa nga na ligiti tene aza ala yamba si ala limbiti fangbanga na ligeni si ngalegi yako ala kungada titene ala mu tene tikingo na singila na biati kodro ngana gbenyo biaso abatene ti fango ngbanga tene ti a yekweso si ala kisara tene ti nzoni fango ngbanga na kodro sisi ti be Afrika na ti tene ti lo sule ke gbenyo biaso abatene ti fango ngbanga na kodro sisi ti be Afrika lo bikongo mingi na ndo ti awa fango ngbanga so si lo unda na ala kwe titene ala sara kusala ta na legeni na legeti nzoni fango ngbanga. Amonsoroti sisi pakara Rufin Binam Betungu agoda mbina ina biko okosu ti muliti mini kapati bengolingo so atingbi ala susi aiki inga mbili mina doteneti ayiti peti cc Martinez Yunga na Justin kakota mandaliti dalmochi bi Afrika. Matanga ti zingo yangati bembengondo so ayiri na tene mission d'évaluation so gbeyon biaso abando na yeti beti cc aduchina lini atambula fade na akota atene mingi swa sigi kojo mungo tene aiketi lo so lo ketonga na wainda ti ketengoi ti ANR so si lo mutene sina pekot lo aduchi fade lo so lo gana iriti agence nationale ti énergie atomique so na yati atene tala kwe ala fayenye mission so agati sara so aiketi tene amulege titene aba akusala so agence wala agence si kodrotie aike sara alegeti ayeso atene a machine ngana ambena yeti kwa ndendende aduti gbenyo gbe solo bando na nduti amosoro ti gbeti sese na yati tene ti lo fa angangu kweso leta ti kodrotie aike sara ti bata seduti ti azuti kwa so aike sara kusala na machine wala na ambena yi ndendende so si angangu ye so alimbi mu kobela na ala aike na yani meni bombi so si amulege na kotando kwa ti bendo ti gigiso aérien tene agence internationale de l'énergie atomique so ke bando na ndo ti a bakuru ti kwa so si ezwa ke sara na kwa so si na pekoni to na sara kwa ni alege ni apa a pale alimbi ti ga na kodro ti nga agba kuruso
ikesara na kwa bumbi sola so akititene amungangu kota wa kode kwa wala expert ayo ya so akina terechi mbiso lo gachi tene lo mungangu na amne ngeti kwa so akesa kusala ndochi aner menga aussi lo mungangu na azu so ke bando na ndochi ando kwa chiseni na ando kwa ndende chitene ala inga na lego wala sakba kurso akesa na kwa ala lingi sana kwa njoni sikbale asida pepe akenzoni inga itene fade ka parti mission so ayeke unzi ande na lango bala kotinze so eke na yani lako na ti akusala ti bemengondo chilo lo solo ki benig bia sabona do teneti dingo buze paxi bakara Maxime balalunga na azuti betilo asukpe na biko okoso tigo tisala akusala ti bemengondo na ti andu kusala use sokozoni aikiti kola lunga si useni aikiti sukasig Larissa agondukwa dalita sango tambula so ayeke ti pika patara na akota zo so ayeke bandu na ndö ti na akota ndoko akusala ti ba tongana ye akumba so ayeke na ni ayeke nzoni wala ti gi ti hinga akpale so si akota ndoko akusala so ayeke wara siki ngo tenge alingbi ti duti na ndöni na ndango na ya ti andoko andende so si ayeke lekere akumba tongana tol tanwa manga ti yongoni nga na ambeni akumba ndende gbeyogbe aso abatene ti dengo buze nga na ti akota ndoko akusala afangia ti be ti lo ndali ti nzoni ngobo ti kusala so si akota ndoko adengo buze so ayeke sara kusala ndali ti dengo buze na nga lo fanda ti kusala so lo yeke na ni ti sara so tambula ndo ti andoko awuse mi ndoko aseni kola lui so si lo yeke leke atawa lo leke atol so asana ada mi bala sara kumba kwa mingi ala voa fini ya masini so si amolege tene la sara kwa ni nzoni ake pimba kwa so gamene ke ko do ti la ke sara ni mingi na igi ala so ke beni kota yi mingi na bi banza ke zoni se gurubia bando na ndoni na kwalita la ngala fa kwalita na yi so fa de bi fane na gurubia jibana lege ni mutu maboko na la so ici na bagiti sokasi so ke ala nga ke sara kwati lekengo amanga so azo mingi ke nyon na kodoti me pika patana na mingi ala fa ala dema tete la baso amena ndo kwa sara sara ga mangani so ala ke kayeni na legiti njani ko pepe asasa kana quality ka akumbatalanga na la façon mezo kuma mangani na kodro wande na nzi alina nige ala lina nina nzewe akani ngere na gbeni me ala sosi ala sara kwani sara mangani gera kana nganguti tene ala kani pepe so ka kpali sosi ngala fani bibetimbi pika compatrationnel pika na kota wa indani so titene lege sengo beli tumu maboko nala ti sara si kumba so ala veni ala lege asara nige aleke nige si akekani alingbi wala lege titene aita wala jodi kumba ngana mbage titene ndokwatala ni amai fana la so boyogbe asa batene ti dengo buzen na kota ndokwa kusala lo faso fade ke munga ngutu lo kwe ti mu maboko na ti bando na ndo ti akota ndokwa kusala so eke na be Afrika. Baba mama isifadiso na sanguti awangoro na sanguti gbungo kanguchi wenti abakodrochi dunia mobimba egodati fana sula solango bikwa use agodati tingbitere akodro osio sokozoni timgotere ki ande na popoti kodosi ti Argentine ngana kodosi ti Egypte ngasi na popoti bi aki ande kodosi ti Suisse ngana ti Colombie Junior Prince Maliavo dalita sango Mama kigina nduti sangu susi asangu ti kota biso na yanga ti kodro akondani eke singa na ala soko bina la ngba ti soro dal mochi ti bi Afrika ndaliti asangu singa na ikwe ala ngmanzuni